gastronomie, tourisme, agroalimentaire. Les régions qui se trouvent des deux côtés des Pyrénées offrent une abondance de ressources et des produits de haute qualité. Nous faisons partie des secteurs qui, depuis des décennies, ont enrichi la culture régionale en offrant le meilleur du terroir aux consommateurs et visiteurs les plus exigeants. Avoir une telle petite entreprise régionale et être compétitif sur un marché international de plus en plus changeant peut être très ambitieux. Gaturi est le projet européen qui aidera les petites et moyennes entreprises à être plus compétitives, tant au niveau local qu'international. Le projet vise à créer une destination touristique unique entre les régions de Navarre, La Rioja, Euskadi, Pays Basque et Béarn. Les PME qui participent au projet collaboreront ensemble pour échanger des connaissances entre les régions et ainsi amplifier le plein potentiel des secteurs. De plus, ils développeront des outils pour l'internationalisation de chaque entreprise. Tout cela avec le soutien des institutions qui composent Gaturi. L'Association des entrepreneurs de l'hôtellerie et du tourisme de Navarre, AEN, chef de file du projet. Institut Navarro des technologies et infrastructures agroalimentaires, INTIA, Tourisme La Rioja, Basque Tour, Agence du tourisme basque, Service du tourisme, du commerce et de la consommation gouvernement basque, Chambre de commerce et de l'industrie Bayonne, Pays Basque, Chambre de commerce et d'industrie Pau Béarn. Para AEN, este proyecto implica el poder crear un producto internacional en colaboración con el resto de territorios que ponga en valor la gastronomía y el producto agroalimentario de la comunidad en mercados internacionales lejanos. El proyecto se desarrolla con colaboración público-privada. Agradecemos al Gobierno de Navarra su subvención y, por supuesto, la cofinanciación con fondos FEDER. Yo creo que para Navarra es un proyecto muy positivo porque permite, por un lado, a los productores generar nuevos mercados y, por otro lado, a la hostelería le permite dar una respuesta a la demanda de producto local por parte de los consumidores y que suponen una gran diversidad y una gran riqueza desde el punto de vista cultural, social, pero también de agrobiodiversidad. Gaturi nos encaja a la perfección porque nos permite trabajar toda la cadena de valor, desde la producción hasta la comercialización, en colaboración con los 4 territorios POCTEFA. Alors, il s'agit essentiellement de structurer et d'organiser des relations entre producteurs, restaurateurs, professionnels du tourisme, pour faire en sorte que sur l'ensemble de ces 5 territoires, il y ait une synergie et que Gaturi soit justement un exemple de relation dans ce monde professionnel. Gaturi, une opportunité pour les entreprises agrotouristiques du Pays Basque. Es un proyecto pionero de colaboración interregional porque somos unos destinos gastronómicos y turísticos muy afines en el que podemos aportar todos juntos muchos valores, aporta la unión de unas regiones que haciendo fuerza vamos a poder poner todo el destino turístico que estamos ahora creando en el proyecto de Gaturi como destino turístico y como destino gastronómico de cara a los visitantes tanto internacionales como locales y nacionales. Alors de rentrer dans le programme Gaturi, c'est une mission fait partie des missions de la Chambre de commerce de Pau Béarn, d'accompagner tous les acteurs du tourisme. Et cette mission avec transfrontalière est une aubaine pour nous, pour se faire connaître de nos voisins espagnols et de faire connaître notre région surtout chez nos voisins au-delà des Pyrénées. Para La Rioja, Gaturi supone aunar esfuerzos en torno a nuestros productos, el vino y la gastronomía para fortalecer un destino único e internacional. Gu garbi ikusi dugu proiektu honekin bultzatu dezakegula turismo sektorea, ostalaritza, jatetxeak, dudigabe lehenengo sektorea ere eta baita ere merkataritza. Eta proiektu honekin lagundu daitezke batzuk bestei sare batean bezala. Gaturi es una realidad que se va a plasmar en la colaboración humana de una serie de personas de diferentes territorios que agrupan y nos vamos a agrupar en este deseo de aunar productos turísticos y gastronómicos.
la fuerza del proyecto Gaturi está en la unión de nuestras regiones, que era algo que se debía haber hecho hace mucho tiempo, pues nuestro producto y nuestra forma de ver y de cocinar es para que conozca toda Europa y el resto del mundo. Estos 5 destinos se convierten en uno solo, que es el gastronómico, el turístico, en un destino del buen comer, del buen beber, del buen vivir, el de la unión, de la fuerza, de la necesidad de comercialización. Eso es Gaturi, un buen hacer. L'avantage du programme Gaturi, c'est que c'était la première fois que nous avions l'occasion de travailler d'une manière conjointe le Béarn, la Navarre, la Rioja, le Pays Basque Sud, le Pays Basque Nord. Et ça, c'est vraiment extraordinaire parce que nous sommes une communauté de destin commun avec certes des langues différentes, une culture différente, une histoire différente, ce qui n'empêche qu'on peut largement travailler en commun. El poder hacer una conjunción de distintas zonas que pueda servir, digamos, para lograr esa difusión y sobre todo ofrezcan más cosas de lo que podemos tener únicamente un solo territorio. Y creo que esto es una gran oportunidad. La apuesta por Gaturi es clara, representa para nosotros, para Guipúzcoa, un trampolín para promocionarnos internacionalmente como destino turístico gastronómico de excelencia y también representa una forma de trabajar con otras regiones de esta eurorregión en la que estamos. Para nosotros Gaturi supone una forma efectiva de promocionar tanto la gastronomía como la hostelería alavesa. Plus de 40 appellations d'origine et IGPS. 42 restaurants étoiles, des milliers d'expériences et d'événements gastronomiques, des caves, rôtisseries, cidreries, fromageries, conserveries et bars à pinchos. Et aussi nature, Camino de Santiago, origine, histoire, mer et montagne, saveurs et bien plus encore. Dans le but de créer plus de revenus, de créer de nouveaux emplois et surtout la satisfaction de créer des liens d'union entre des personnes et des entreprises qui travaillent avec passion au quotidien pour défendre leur région avec qualité. Gaturi, gastronomie et agroalimentaire pour une destination touristique internationale unique.